mina ngiyakufaka isilwane mina. Ngiyakutshela mina. Ngoba phela ngenyanga angikusabi lokho. Ngyamubulala umuntu. Ngiyamfaka futhi umuntu isilwane. Sibingelele abalandeli beKZN podcast lo umbiza kayevuthwa umaphanqa ngakubili uDr Ntanzi etshela imnyama eThekwini. Namhlanje isihloko sethu esizokhuluma ngaso sizokhuluma ngesilwane. Kuye kube nenkinga kakhulu lapha masikhuluma ngezilwane ngoba kuba kabili khona umuntu othi hey Dr Ntanzi sengihamba abantu abaningi bengigeza bethi nginesilwane. Hey kodwa lesilwane asisuki. Sometimes ke kuye kwenze uthotha umuntu ke ile mkhuba enziwa abantu manje. Uthotha omunye wahlangana noma wabasamalongo basisho ngesiZulu ngokothatha wahlangana nomuntu owayekade ekhipha isisu noma echithelwe isisu. Wasethatha leli thunzi lenzilo leli lomntwana. Ukhumbula ukuthi umuntu ongenzelwe lutho ongahlanganiswe namadlozi akhe. Lo muntu usuke ephila impilo yobulwane njengephara. Iphara manje emgaqweni liphila impilo yobulwane. So kunokwenza uthothi mawuyohlola ngesikhathi umuntu ehlola akutshela ukuthi unesilwane. Kanti uthola ukuthi akusona isilwane sokuphoswa. But mhlambe umuntu wasekhaya owahamba nangamenzela lutho noma umntwana wakho wachitheka kuwena ongenzelwe lutho. Othi mayisebuya ukhumbule lo muntu aphila nabantu. Umoya nje wavele wafa waphamba emgaqweni. Uphila impilo yobulwane. So lo mefika vele uzokwenza vele izinto ezihlukile kunalezi ezenziwa amanye amadlozi angithi. So bese kuthiwa nesilwane. Lo muntu onjalo ke ngisho ngayinyangeni ithatha inkukhu igeze ngeke ze kulunge. Ngoba number 1 sekufuneka si-apply usiko manje. Sesizwile ukuthi okay lolu uhlobo lesilwane onalo umntwana owachitheka. So ubuya njengesichitho kuwena. Akusafuneki manje asilandele indlela yokulapha yokulahla isilwane ukuthi kuyacushwa kwenziwani. Sefuneka asi-apply usiko usiko luthi mawufelwe kuthenga isilwane. Ungabe intshitana imbuzi uma ni abantu bangapha usiko lwangasenta nisensimbi. You understand? Ukuthi uhlambulukele leyo muntu loyo. You understand lo ngoba sesizwile manje ukuthi njengoba nje sihlola. Yebo nesilwane kodwa lesi silwane akusona esithulele umuntu. La wena wakhipha isisu wena. Manje lo muntu usebuya njengesilwane kuwena ulwa nawe. Umphefumulo wakhe phela ugcinelwe lutho angithi. So uyalo. So lo muntu awukwazi ukumlapha ngathi lapha umuntu othakathiwe ngoba akathakathiwe. Sefune uku-apply usiko ngoba ibhlungu lento ukuthi abantu bayogeza umuntu njalo nje ngonyaka uyagezwa enyangeni. Unjalo akwazi ukuthi ungageza umuntu ukufelwa ngenkukhu. Yinto nje abelapha kufanele lento ibuye engqondweni yabo ngoba ukugeza umuntu imbuzi. Umuntu ogezwa ngenkukhu ithwebha yomuntu uyecaleni. Siyabona ukuthi umuntu ngeke usebenze ngoba naye kwashonelwa ngageza. Singayisenza inkukhu njengesibambiso. Hayi ukuthi sekukulapha nje manje ukuthi umuntu mefelwe abakhipha izisu bagezwa ngeinkukhu. You understand? Umkhuba loyo umuntu mefelwe nje itsini imbuzi noma yimvu ukuthi depend ukuthi uyiluphi uhlaka. Bese kuzoba khona kothola ukuthi ke kunabantu abamba baye emathuneni. Njenganje thina belaphi siyakwazi besemathuneni sibothi kulomuzi lo kufike leli side leli lazothi lithathwa leli side. Hambe semathuneni thina. Sifike sibhila imkhuba lapha senza imithi yakhona. We understand? Ingabe siyabelapha noma siyabagadla. Ngoba kuyenze uthotha umuntu unesilwane. Uma ehlolelwa la sithola ukuthi kwafa kwizinto emathuneni. Lento ezafaka emathuneni kwathiwa lento ayimlandi ezolala la. Lo muntu noma ungamgcaba noma ungamgeza. Lento emlandela ngeke imiyeke izothi ukudaba kancane. Uma ke aphupha futhi umuthi izomlanda ngoba ithi into iyomiyeka mhlaye kuphi ela ethuneni angithi. So ukuze lento thina siyikhiphe kulomuntu sekufanele sisebenzise ubuchule manje bokuthi simenze ngathi ufile njani ephila. Sesiyaqala manje mina ngiza kini ngithi mina hayi ukuze kusheshe mina ngumuntu othanda ispecial mangisebenza ngifuna kusheshe. Ngithi aningithengeleni itshwele lenkukhu lewo 1 week old no 2 days old.
nithenge nendwangu emnyama. Masifika ekhaya sesithatha inhlabathi zegceke. Angithi kwabulawa lo muzi la wafaka isilwane. Sesithatha inhlabathi zegceke. Sithatha ukudla emabhodweni. Sesicaba bonke abantu bala ekhaya bakhipha amagazi ngemali emnyama. Izinto ezisebenzayo abantu uma bemathuneni beyocelela abantu amabhadi bevusa izilwane. Kusebenza imali ezimnyama, we understand? Wabenzela ukuthi labantu kuvukele ezilwane lezi mabephatha imali iphelele emoyeni, angithi. So sesikhipha amagazi ngale mali emnyama. Sihlanganisa nemithethize nalenhlabathi egcene nokudla okudliwe emabhodweni. Sesithatha ikhali siyaphala sifaka la phakathi ukuthi mabehlaba kufa abantu ngenxa yalesi silwane. Sesithatha lento le sifunza leli khona lenkukhu elincane. Senzelana likhona lenkukhu leli uma lifunzwa kufuneka life. Seliyathathwa lifakwe endwangeni ebomvu nendwangu emnyama. Iyogqitshwa lento ngaphandle. Ifuneka ibulawe yini umhlabathi ukuze lesi silwane esinilandelayo njengomndeni sizohamba selapha sifese sithi hawu sengiqedile ngibabulele labantu. Angithi kufa iqhwane. Leli qhwane ngesikhathi lidla umhlabathi wala ekhaya ohlanganiswe nemithi liphenduka ikhaya lenu. Ngesikhathi lifakwa amagazi enu liphenduka nini uqobo. So lento ebikade ifungela ukuthi alife liphele la khaya kufe nabantu bakhona baphelwe kona yonke into. Lesi silwane lesenihamba naso sinjengabantu engathi bayasinika ngoba enye impi uyinqoba ngokuthi kube ngathi uyayiluza kanti uyayinqoba. Sizobuyela emuva isilwane sotshela umnikazi waso ukuthi hayi ngibaqedile lapha. Lapha baqede bonke abasekho. Uma siyabheka hayibo aniphinde umhlolo. Ngoba kufanele manibuya lapho nina ukogqiba le yanto lapha ya. Anigeze ngaphandle lo muntu odenenzela bese yabethela ningaphandle. Ukuze manje ngena ngisho kuthiwa khona obekusasele kunina kungabe kusangena ngaphakathi ekhaya. Kunezinye izilwane othola ukuthi ekhaya isilwane esibahlupha abahlupha umunyu. Utho nje ekhaya kunomunyu. Utho nje khona umuntu wasekhaya wasenza umunyu. Mina ngumuntu ekusebenzeni kwami ongayisebenzisa ingulube. Angithinti. Kodwa usiko lokwelapha luthi mase sizokhipha umunyu sifuna yona futhi ingulube. Lethi esingayisebenzisi iwumuthi futhi onzima ingulube. Kufunala yona ingulube ukuthi yolapha yini manje? Lolu hlobo lesilwane othoba izilwane eziningi ihlukene. Khona othola ukuthi kuphendulwa amadlozi akini aphendulwa ini isilwane ukuthi ekhahle iphize yonke into. Lolo siko lokuvala lawo madlozi lawo kufunala yini lapho imvu emnyama. Kodwa mawubuyele ezizulwini futhi imvu emnyama ayisebenzi futhi angithi ngoba yini usuku lwamaZulu. Kodwa uma kuvala amanzi amnyama kuvala lolu hlobo lwalelo silwane leso makuphendulwa idlozi ekhaya kwaphethwa amanzi amakufuna imvu. So kwesinye isikhathi ke njengabelapha uyayiphula imithetho yokulapha ukuze kusizakale umuntu. Mina nje ngifuna bangiyisebenzisa. Kodwa futhi mawufika wena kuthiwa ushaya ngomuncu ayikho into engakulapha ngaphandle kwengulube monomuncu. Ungaqumpalaza ukugeza wenze yonke into ngeke uzulapheke. Kufunela le ngulube le ngoba umuncu uma ufuna ukulapha isilwane sifuna ukuthi ufune i-weakest point yaso. Nangu umuntu uhluswa abantu la ekhaya kunotikoloshe. Lo tikoloshe uthunyelwe kulomuzi ukuthi uzobahlupha. Uqeda ukudla uqeda yonke into. Utikoloshe eminye imizi ngisho ungachela ke kuphume. Ngisho ungashunqisa ke kuphume. Kodwa sometimes uyakhona ukuthi lo tikoloshe uthatha imithi uyihlanganise nenhlabathi yasemgaqweni. Ubuye uzochela ngayo legcekeni. Lo tikoloshe uzobona la ekhaya ngathi sekuphi? Sekusemgaqweni. Uphumwami uthi hey sebengikhiphele abantu kanti wena manje uyiphumela wona. Indlela ukuthi ubunyanga abulele kakhulu ekuthenini wena unomuthi onjani. But ukusebenzisa ubuchule nokuthi ufunde uhlobo lwalomkhubo owenziwe ngoba umthatha uhlaniphile mina ngigxeki but ngiye ngibuka umuntu meyenyangeni imfaka intambo ethi izomvikela ngithi shukho ngakamazi umthakathi lo muntu. Umthakathi ujulile umthakathi. Umthakathi sikhuluma ngomuntu ofuna ithambo lenje eshayiswa imoto afuna iselesele ayomba umuntu phansi emgodini ngoba efuna ukugila wena uyayibona lona. So uma wena uzothi lapha umuntu uyithathe light leyo mina eyinkinga enginazo nengikwazi ukuyibona ningakhula ngikho engiyibona ukuthi ngingafaka intambo la esandleni bese ngibothi ngifikelekile. Ngiye ngibuthe ngathi ungenza ngempela into edip ngisho ukuthatha amanzi although ngazi kunabantu abathi banamandla emanzini but mina ukukhona ukuthi nginganika umuntu amanzi lawo ethi unesilwane ekhaya ngithi akayomsiza. At least mawukuthi ukholo lwakhe lusho njalo mina cha ngoba ukulapha kufana nje ukuthi umuntu osekhomeni
umuntu mefika kuwena wenza iphutha lokuthi uthi umenza into yangenzeka umthakathi angambulala lowo muntu ngenxa yokuthi umthathu uyabona ukuthi uyaqala uyalungisa ngithi so wena mawuzolapha umuntu you must make sure ukuthi lento yenzayo uyayazi okokuqala lokho okwesibili kwaphuma nje indaba ukuthi kunenye inyanga yathi ayikho into ekuthiwa isilwane uma isilwane ekuthune isilwane udlala abathandazi noma udlala izinyanga ayikho into ekuthiwa isilwane kusuke kuyidlozi lakhe lingagezekile and mina njengomelaphi ngabuka ukuthi lo muntu ulwazi akhe lifisha mina ngiyakufaka isilwane mina ngiyakutshela mina ngoba phela ngenyanga angikusabi lokho ngiyambulala umuntu ngiyamfaka futhi umuntu isilwane so makuzovela umelaphi ethi ayikho into ekuthiwa isilwane yayibona ngibuka mina ukuthi lo muntu abaza ukuthi ngibagilile because phela uma uyinyanga awehluleli awuthathi sayidi usiza umuntu ofika phambi kwakho ngaleso sikhathi umuntu methi babutanzi la ngilahlekelwe impahla yami endlini lo muntu olahlekele ongilahlele impahla zami nje ungitshontshele mina ngizakunika umuthi wena ukwazi ukujula kwalo muthi lo muthi mangugaga nami ngolayithe emathuneni nami engawazi akabani ngithi wena thatha lo muthi ufike ushisa ukhulume uthi madoda mbane kulo muntu fena imishayini imshise nenze noma yini abuyisa impahla yami lo muntu mayisayibuyisile impahla lezi izilwane spoke lezi ngeke simniyeke seku lifetime ndombona umuntu engasaqala engasacaca ekhanda useyinto nje kwesinye isikhathi omunye uyaye enyangeni athatha umuthi othi abamba indoda kanti leyo ndoda isebenza ngazo futhi izilwane imnikeze alale nendoda afake lesilwane lesi indoda iphuphiswa umuthi lo so i-effect enkulu ekhona ebantwini ngezilwane ukuthi abantu abanalo ulwazi ukuthi kahle kahle isilwane singangena kanjani bazi ukuthi umthathi kuphela ungafaka isilwane emntwini ngisho emthini yothando lesetshenziswa amanje nasemadlisweni kwesinye isikhathi isilwane siyakwazi ukulala nesilwane enizokwenza umsebenzi nifake isilwane ekhaya isikhathi senihlaba so ubhekisisa kakhulu lento yezilwane ijulile deep and into engathi makuthiwa kukhulunywa ngayo abantu abaningi bangasaba nje ukuhamba inyanga sizocela ukuthi igoqela namhlanje sibonge kakhulu abafuna ukwazi kangcono bangangithola ku 0739741476 ngithwala etshela imnyama endaweni yasePinetown into usuke ngalisebenzi ulwesine kuphela lezi ezinye siyayisebenza zonke ngesonto sidila nama bookings kuphela siyabonga